با عرض سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند مخلصان همیشگی فوتبال با ویژه آنهایی که به مسابقات قهرمانی تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اولی توجه دارند. گزارش ما از ورزشگاه پلی‌تکنیک شهر دوشنبه از بازی دور نهم چمپیونات تاجیکستان با اشتراک کلوب مرکزی ورزش ارتش و ریگارتاد است. منظور شما می‌گردد دو دسته که عین حال برای به دست آوردن پیروزی در این مسابقه تلاش خواهند کرد و حالا می‌بینیم که چگونه این دسته ها بازی را به نمایش می‌گذارند. خب فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش با لباس‌های سفید و ریگارتاد است با لباس‌های سرخ. یادآور می‌شویم که در دوره گذشته چمپیونات ریگارتاد در میدان خود با طوری غیر چشم‌دوست شکست خورد و این شاید انگیزه آنها را برای به دست آوردن یک نتیجه خوب بیشتر کند. کلوب مرکزی ورزش ارتش هم همین حالا با یک انگیزه خیلی خوب وارد رقابت شده است. خب بیاید اکنون بیننده عزیز با هیئت دسته ها توجه میکنیم، از جمله هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش رو برای شما معرفی خواهیم کرد که گفتیم با لباس‌های سفید و شورت‌های سبز بازی دارند. شاگردان شمس‌الدین قاسموف و دسته واقعا هم بالاخره اولین پیروزی خود را با رهبری این مربی به دست آورد و اون هم یک پیروزی بسیار ارزنده به مقابل تیم خوجند در سفر. خب سورا خوجا یوسوپوف در زبان این دسته است، تحت رقم 39 در خط حمایه بلانک جرار تحت رقم 14 بازی میکند. رقم 5 کامران میرزاخان، رقم 4 عزت الله روزیف، رقم 20 کامران ابراهیموف، رقم 3 بختیار عظیموف. در مرکز بازی میکند بختیار چوریف تحت رقم 8، رقم 7 کامران میرزا نژاد کاپیتان دسته، رقم 21 واسیدین سفارов و دو نفر حمله‌گر هستند. اینها رقم 33 لیگانر ژان گاتن و همچنین رقم 77 خورشید عبداللویف. ولی خورشید عبداللویف بیشتر در کنار هنرنمایی می‌نماید. خب سرمربی دسته شمس‌الدین قاسموف است، اجرا کننده سرمربی دسته ارتش و واقعا هم روبرای دسته بعد از اون که اهلدین توردیف با خودش خود از مقام رفت، ما شمس‌الدین قاسموف را اجرا کننده وظیفه سرمربی گذاشتند و او از عهده وظیفه خود سربلندانه برآمده ایستاده است. خب هیئت دسته ریگارتاد دالیر عزیزوف تحت رقم 1 است و رقم 12 پرنس ارتور، رقم 14 رقم 44 مثلا بختیار قلندارов، رقم 4 دورجون ارگاشев، رقم 20 حکمت الله رسولов، رقم 31 араш шелдури، رقم 47 شیرزاد محمدیف، رقم 6 شورت المرادов، رقم 9 عبدالخلیل بورونов کاپیتان دسته، رقم 11 فریدون давлатов و رقم 30 نوریدین همروقلوف. علیور اشورمحمدов سرمربی باشگاه فوتبال ریگارتاد است، مربی که این موسم هدایت تیم
регарта дастро ба душ гирифт ва мебинем ки даста ба чӣ натиҷаҳо ноил мешавад дар мавсими имсолаи лигаи олии кишвар. ҳоло Жан Гатен бисёр хуб мегузарад фолбозони регарта дастро як партоби ду албасоғаи ноамиқ принц Артур ин вазиятро рафт кард. Рашел дорем ва баъдан бозингари нимуфиза Шӯҳрат Элмуродов бо туп ва Комрон Иброҳимов бо имконият намедиҳад ки ҳамларо хубтар идома диҳад. хуб ҳайти доваронро барои шумо нагуфтем бинандаи азиз. хуб бозии имрӯзаро ҳакамӣ кардааст Рустам Нурматов, яке аз доварони ҷавони футболи кишварамон аст. имсол аллакай чанд бозии муҳимро доварӣ карда истодааст. албатта ки ба Рустам Нурматов ҳамин ҳоло кӯмак мекунанд аз канор доварони хуб ва онҳо ҳам хеле ҷавон ҳастанд. яке Қуралов ва баъдан Исломҷон Холиқов ҳардум аз шаҳри Душанбе ва Бахш дар нақши довари чаҳорум фаъолият хоҳад бурд. ҳоло бо туп бозингарони мезбон Комрон Иброҳимов хеле партоби баланд ва инҷо Хуршед Абдуллоев баъдан Жан Гатен мубориза мебарад дар ҳаво ва бозингарони регарта даст ин вазиятро рафт карда тавонистанд. хуб инҷо як ҳамла ҳам буд аз сӯи бозингарони дастаи Артиш, вале бенатиҷа. хуб Далер Азизов тубро аз назди дарвоза ба бозӣ хоҳад даровард. дар бозӣ гузашта Куае Готсон дар нақши асосӣ бозӣ карда буд, аммо ду хатогие ки дарвозабон анҷом дод боис барои шуд ки сармураббӣ ӯро дар бозии имрӯза ба курсии эҳтиётӣ ҷой диҳад ва Далер Азизов ки дастбарвари худи регарта-даст аст, дар ҳайати ҷавонони кишвар ҳам солиёни зиёд бозӣ кардааст, соло дар нақши дарвозабони асосӣ ҳунарнамоӣ мекунад. бозигарони регарта-даст аз канори рости майдон ва ҳамла оғоз мекунанд. Ҳикматулло Расулов буд, як партоби хеле баланд ва мубориза идома меёбад аз марказ. рисоли туп ба хати дифо, ҳамлаи бозигарони тими Артиш. маълум мешавад ки бо ду ҳамлагар тими Артиш бозӣ мекунад ва Хуршед Абдуллоев ҳам кӯмак карда ба Жан Гатен. Эргашев, Элмуродов сурати хеле баланд мегирад аз миёни ду бозингар ва Бахтиёр Чӯриев ки воқеан ҳам таҷрибадор аст. Комрони Мирзо Нажот ҳам аз онҳо гузаштан фикр мекунам барои бозингари ҷавон Шӯҳрат Элмуродов хеле душвор ҳам буд. як партоби хуби ба канори майдон, имконият барои Абдухалил Боронов ва тӯб аз майдон берун шуд. хуб агар мо ба бозиҳои чемпионати Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, имсол назар ба солҳои дигар оғози мавсим бисёр хуб ҳам буд. ҳатто бубинед чемпиони чандкартаи Тоҷикистон Истиқлол имтиёз аз даст дод, баъдан боз дастаи Хуҷанд бубинед дар зинаи охир аст, вале ҷолибияташ дар он аст ки дастаи охир бо дастаҳое ки дар зинаи сеюму дуюм ҳастанд бо тафовути се хол фарқ кард дорад. дар ин давр ҳама чиз фикр мекунам метавонад ҳаллу фасл шавад. хуб ғайр аз ин рақобате ки имрӯз ҷараён дорад, дидори Коктош Эсхата дар майдони дастаи Коктош ҷараён дорад. клуби маркази варзиш Артиш бо
Ригар Тадас ҳоло рақобат карда истоданд ва агоҳ боз се рақобат дигар баргузор мешавад. Хурсилов Истиқлол дар Фархор Файзканд Равшан ва баъдан Хатону Хуҷанд. идомаи ҳамла аз ҷониби футболбозони дастаи Ригар Тадас ва бенатиҷа Белон Жерард тӯпро берун мекунад. аз марказ Ораш Шелдори муҳофизатгари дастаи Ригар Тадас мубориза бурд бо Жан Гатен. ҳамлагари тими Артеш ки дар бозии гузашта бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард муқобили тими Хуҷанд, як гол зад ва ҳамчунин дар голи дуюми тими Артеш саҳм гузошт. пеш аз он ки Тимур Ҷураев паси головар анҷом диҳад, ҳамларо ман ӯ оғоз карда буд. ҳамин боис шуд ки Асадбек Ҷурабекзода тӯби дуюмро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд ворид кунад ва се имтиёзи тилоиро дар сафар футболбозони тими Артеш ба даст оварданд ва ин аввалин бор буд дар мавсими имсола барои дастаи мазкур. Иззатло Рӯзиев ҳоло мубориза бурд, иманкари марказии дастаи Артеш. агар мо ба тими Артеш ҳам таваҷҷӯҳ кунем, онҳо бо се дифоъгари марказӣ ҳунарнамоӣ карда истоданд. Иззатло Рӯзиев, Белон Жерард ва Комрони Мирзохон. аслан баробари мураббии қаблӣ ин гуна бозӣ дида намешуд. идомаи ҳамлаи дастаи Ригар Тадас, фурсат барои онҳо, як партоби хеле баланд, вале инҷо Доробегашев метавонад ҳамларо идома диҳад аз канори майдон. ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи тими Артеш ва бо сар мехост бозингари хати ҳамла Нурдин Ҳамроқулов зарба занад, вале ба тӯб расида натавонист. Нурдин Ҳамроқулов бародари калони Нурдин Ҳамроқулов, агар хотиятон бошад, 10 сол пештар, албатта 15 сол пештар яке аз футболбозони хуби хати ҳамлаи кишварамон буд. аз ҷумла мавсуф дар ҳайти тими Хатлон Ригар Тадас бозӣ мекард, бозингари асосии тими милли Тоҷикистон ҳам буд. ҳоло идомаи ҳамлаи Ригар Тадас, Шӯҳрат Элмуродов, партоби ӯ ва Белон Ҷерард ин вазъиятро рафт кард. Элмуродов ва бисёр фурсати муносиб буд, вале худи Шӯҳрат зарбаро мехост ҷониби дарвозаи Соҳробхоҷа Юсупов анҷом диҳад, дарвозабони тими мизбон, вале зарбаи ӯ хато ҳам рафт. ҳоло Шамсӣ Қосимов дастур дода истодааст ба дарвозабон ки бояд чӣ гуна аз дарвоза берун ояд ва вазъиятҳоеро бартараф кунад. ин гуна имкониятҳое ки барои тими Ригар Тадас пайдо шуда истоданд. 10 дақиқа сипарӣ мешавад аз оғози рақобати клуби марказии варзиш Артеш ва Ригар Тадас. бисёр ҳам бозӣ хуб дар ин давр. Бахтиёр Азимов ва қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Ораш Шелдори, нимуҳофизатгари тими Ригар Тадас. хуб, чанд бозингаре ҳам ҳаст дар ҳайти ҳар дуи тим ки онҳо ба сифати бозингари захиравӣ имрӯз ҳунарнамоӣ мекунанд. бозингарони пуртаҷриба аз ҷумла Фирӯз Қараев дар Ригар Тадас, хуб Шоҳрух Сангов, Фирӯз Бобиев, Расул Файзов, инҳо дар курсияти тими Ригар Тадас ҳастанд. дар тими Артеш бошад чунин бозингарон Абдулло Шарифов, партоби Бахтиёр Чориев ба ҷаримагоҳ ва имконияти хуби голзанӣ. чӣ гуна дусе бозингари тими Артеш наметавонад ин лаҳзаро хуб истифода барад, аз ҷумла ду ҳимоятгар Комрони Мирзохон ва Белон Ҷерард. биёд бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем, ҳеҷ офсайде набуд ва ҳар ду бозингар имкони хуби расидан ба тӯбро доштанд, аммо муваффақ нашуданд. беҳтарин имконият барои футболбозони тими Артеш дар дақиқаи 12 рақобат. акнун ҳамлаи ҷавобии меҳмонон аз канори рост, як партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи клуби марказии варзиш Артеш. Шӯҳрат Элмуродов, вале зарбааш басандагӣ намекунад. инҷо гол, аммо офсайд аст. бале, инҷо дар ҳолати офсайд қарор гирифт футболбози дастаи Ригар Тадас. Шерзод Маҳамадиев 100% дар офсайд буд, агар тӯб ба ҳеҷ кас ҳам нарасид дар ин лаҳза. хуб, дар ҳайти клуби марказии варзиш Артеш дар курсии эҳтиёти Исроил Холов, Ҷонибек Шарипов, Абдулло Шарипов, Асадбек Ҷурабекзода, Бежан Нишонбойзода. вало як ҳамлаи дигари Ригар Тадас. тӯб аз майдон берун шуд ё на? бале, Рустам Нурматов ишора мекунад ба кунҷи майдон.
партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Артиш ва ту берун карда мешавад. Чорьев ҳар ду дастам моло бозӣ кушод нишон дода истоданд, ҳам тими мизбон ва ҳам Регарта даст. Як бозӣ дифоӣ аз ҷониби дастаҳо дида намешавад. сармураббии дастаи Регарта даст воқеан ҳам аз натиҷаи охире ки тим нишон дод бисёр изҳори нигаронӣ кард аз баъзе бозингарон ки худро хуб ба намоиш гузошта наметавонанд ва албатта фикр мекунам ситоди мураббиёни тими Регарта даст ҳатман дар ҷараёни мавсими имсола, махсусан дар трансфери тобистона шояд ҳайатро пурқувваттар кунанд, чун ситоди мураббиён нақша доранд ки имсол яке аз дастаҳои ҷоизадор бошанд дар қатори дигар тимҳо. ҳоло имконият ҳаст барои ҳама дастаҳо, ҳатто ба дастаи охирини ҷадвал тими Регарта дастанд. Жангатен пас ба марказ, партоби Вайсиддин Сафаров, имконият барои Жангатен. Рустам Нурматов ишора мекунад ки бояд аз ҷой хезад ҳамлакари тими мизбон ва ин эътирози легионери тими Артишро бештар мекунад. инҷо берун аз ҷаримагоҳ воқеан ҳам расиш миёни Бахтиёр Қаландар ва бозигари хати ҳамлаи дастаи Артиш дида мешавад. ҳоло даъво мекунанд футболбозони дастаи мизбон ва довар Рустам Нурматов. ҳамлаи навбати дастаи Артиш фурсат барои онҳо буд, вале ту берун карда шуд. боз ҳам ҳамлаи навбатӣ аз канори чап Бахтиёр Қаландаров аз майдон берун мешавад. то лаҳзаи охирин Бахтиёр Қаландаров бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард барои аз майдон берун рафтани ту ва муваффақ ҳам шуд. ҳикматулло Расулов, партоби хеле баланд, идомаи ҳамлаи дастаи Регарта даст. Челдори, як партоби хеле ва хеле баланд ва ту аз майдон берун мешавад. хуб, агар мавқеи дастаҳоро дар ҷадвали мусобиқа ҳоло бубинему дарҳол баъд аз натиҷаҳое ки ахиран дар даври ҳаштум тимҳо нишон доданд ҳисобу китоб кунем, маълум мешавад ки имрӯз дар сурати пирӯзӣ хоҳ дастаи Регарта даст ва хоҳ дастаи Артиш метавонанд мавқеи худро тағйир биданд. имконият барои тими мизбон ва чӣ гуна фурсат барои Хуршед Абдуллоев буд. тамоми шароитро Жангатен барои ӯ фароҳам оварда тавонист, аммо ӯ зарба назаду пас дод ба Вайсиддин Сафаров ва Вайсиддин Сафаров ҳам зарбаро хубтар иҷро карда натавонист ҷониби дарвозаи ҳариф. инҷо тӯбро аз даст медиҳанд футболбозони Регарта даст дар як аксун ҳамла. бахт барои меҳмонон хандид дар ҳамин лаҳза. бинандаи азиз, беҳтарин имконияти голзанӣ буд барои тими мазкур ва хоҳиш мекунем аз коргардон ки ҳамин лаҳзаҳоро барои мо шумо пахш кунанд. бинандаи азиз, беҳтарин имконияти голзанӣ буд барои тими Артиш. ҳоло як партоби хеле ҳам баланд. бозингарони Регарта даст дифоъ карда истоданд то қадри имкон. Шелдорӣ, партоб ба марказ Абдухалил Боронов, боз ҳам тӯбро мегирад капитани Регарта даст, вале пасаш ин дафъа хато буд. қоидаи бозӣ вайрона шудааст. баръакс тӯб аз майдон берун шуда аз сӯи бозингари тими Артиш Иззатулло Рӯзиев.
бозингари рақами 11 дастаи Регартадас ҳоло мубориза бурд бо ин футболбоз. خب بیا توجه میکنیم ببینید ژان گاتین چگونه امکانیت گلزنی به میان آورد، اما در این لحظه حمله به نتیجه به پایان است. بهترین امکانیت گلزنی بود برای تیم ارتش. خب ما بالاتر گفتیم در مورد اون که دسته‌ها اگر پیروز شوند، مثلا تیم میزبان رو میگیریم، اگر در بازی امروز آنها پیروز شوند تو بازی روشن که پگاه برگزار می شود آنها در مقابل روشن 10 امتیاز میگیرند و شاید به زینه سوم روند در صورتی توپای خود را اگر زیاد کنند. حالا تیم ارتش 5 توپ زده است و 6 توپ سر داده است. خب اگر Регартадас غلبه کند آنها یک باره به زینه سوم میبرند و طور اتوماتیک با 11 خول، یعنی بعد از تیم اسخات قرار میگیرند. و این خاطر هم برای کلوب مرکزی ورزش ارتش و هم برای Регартадас نتیجه مثبت در بازی امروزه خیلی مهم است و ثمرانوکی فوتبالبازان تیم میزبان در انجام دادن حمله ها خوب هم است، اما نتیجهش چطوری که میبینیم خوب نیست. یعنی بازیگران خط حمله باید از این دید جدی‌تر بازی کنند برای استفاده بردن لحظه های گلزنی. ژان گاتین خیلی فعال است در خط حمله، خیلی و خیلی الکی چند حمله میشود که محض با شرافت هنرنمایی گلای او بازیگران میزبان پیدا میکنند. اکنون عکس‌العمل حمله Регартадас رو ببینید چگونه بازیگزاری شورار المرادوف، عبدالخلیل بارانов، پس یو فرصت برای بازیگران Регартадас، اما ضربه‌ای که همین حالا اجرا شد دروازه‌بان گرفت و اینجا داور هم اشاره میکنند که حالت آفساید با قید گرفته شده است. بله اینجا در واقع بازیگری رقمی 30 تیم Регартадас نورالدین همراقولов در حالت نو بازی قرار داشت. البته برای هر یک بازیگری که میخواهد به تیم ملی دعوت شود یا سرمربی او را به تیم منتخب جلب کند مهم است که در چمپیونات نتیجه خوب داشته باشند. متاسفانه در چمپیونات ما حالا حمله‌گران در یک سطح بلند هنرنمایی ندارند. اگر حالا ما برای خود این 16 توجه کنیم تنها منوچهر جلیلov و شوکت حاتم، یکی از استقلال دیگری از تیم فایزکند پیش صف هستند و البته که هر دو دعواگری اساسی هم هستند برای دعوت به تیم ملی، ولی اگر ما حمله‌گران قبلی تیم ملیمون رو نتیجه‌شون رو حساب کنیم در سال 2023 واقعا هم خوب نیست. مثلا لیگیونران که در خارج از کشور بازی میکنن، خود شهرام سمیف، حالا بختیار شریف عوض میشود. بیننده عزیز در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش بنا بر سبب جراحت برداشتنش و شمس‌الدین قاسمov مجبور میشود که بازیگر مرکزی میدان رو عوض کند و حالا معلوم نیست که به جای او کی وارد میدان میشود. حمله سایبانی میدان ولی باز هم به نتیجه عبدالخلیل بارانов و نه در تیم ارتش، نه در Регартадас، نه در دسته خوجند، نه در دسته اسخات، خب نه در روشن و باز خوب دسته دیگر رو اونقدر شاید وای نکنیم چون که بیشتری حمله‌گران خوب هم در این دسته بازی میکنند. چندان نتیجه خوبی حمله‌گران رو دیدن نمیتونیم. یعنی این معنی اون رو دارد که بعضی حمله‌گران که نتیجه خوب نشون دادن نمیتونن شاید از هیئت بیرون هم شوند در تیم ملی در نظر دارم و این جهت رو ستاد مربیان تیم ملی میتوانند به این نوبت گیرند. حالا حمله فوتبالبازان دسته ارتش از کنار میدان خورشید عبداللهیف بود و معلوم میشود که در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش خورشید تیمور جورایف بازیگر رقم 10 به میدان میآید. ادامه حمله از سوی بازیگران تیم ارتش و قاعده بازی ویران کرده می شود. این تغییرات اجباری در کلوب مرکزی ورزش ارتش
که خورشید تیمورجوراєв با رقابت پرداخت. شاید عموما خورشید تیمورجوراєв با کلوب مرکزی ورزش ارتش بسیار خوب هم است. سال گذشته او در این دسته بسیار خوب بازی کرد زیر رهبری امین سوپانی و این سال هم بازیاش خیلی و خیلی خوب است. در استقلال او همیشه بازیگر احتیاطی بود در بسیاری حالات و در حیات اساسی هم بازی میکرد، ولی اونجا رقابت پذیری خیلی و خیلی زیاد هم بود. برخورد دو بازیگر در مرکز میدان، شهرت المرادov و خورشید تیمورجوراєв. امیدواریم حالتشان خوب است و یک محاربه سر به سر با اشتراک این دو بازیگر در مرکز میدان اتفاق افتاد. دقیقه 24 بازی بیننده عزیز حساب شده نشده است. هر دو بازیگر رو تایبان از میدان بیرون میکنند. دومای حمله را گرفته است دوروبر گاشف. پس به کناری چپ عبدالخلیل بورانов بسیار گزارش خوب پرتابی او جانبی دروازه، ولی توپ راست به دستی دروازه‌بان سهراب خوجا یوسوپوف میرسد. جانگاتن دومای حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش کامرانی میرزا نژاد کاپیتان دسته ارتش وایسیدین سفارов بلام جرارد کامرانی میرزاخان سویبانی میدان حالا با توپ نرمایی کرده ایستادند. ادامه حمله بود و دروبر اینجا خیلی خوب بریزه برای از میدان بیرون رفتن توپ و نفع تیم دیگر است. باز یک فرصت برای بازیگران میزبان، ولی باز هم به نتیجه بورانov نوردین همراه قلاف آفتابی خیلی بلند. ادامه حمله تیم ارتش جانگاتن مبارزه را ادامه میدهد برای گرفتن توپ و توپ در اختیار بازیگران میزبان. جانگاتن دو نفر را فریب میدهد. پس یو با جریمه گل فرصت برای خورشید تیمورجوراєв و بازیگران دیگر تا دست این وضعیت رو برطرف کرده توانستند. دولتوف محمدیف معذرت جوراєв وایسیدین سفارov ادامه حمله تیم ارتش از کنار چپ میدان بختیار عظیمов پاس به خورشید عبداللهیف. ادامه حمله ولی پس خورشید عبداللهیف با پای بازیگر تیم دیگر دست بود. حکمتالله رسولов نوردین همراه قلاف و ببینید که چگونه بلام جرارد توپ را از او میگیرد. بسیار خوب هنرنمایی میکند دفاعگری مرکزی تیم ارتش. شمسین قاسیمов حالا خیلی اعتراض زیاد دارد. تیمورجوراєв مربی خیلی هم جوان، این بسیار یک چی میگند زینه خوب است برای شمسیدین قاسیمov در ادامه فعالیت مربیگی خود
البته باید با چنین نفرانی که در فوتبال تاجیکستان خیلی زیاد بازی کردند و سالیان زیاد در کلوب مرکزی ورزش ارتش او به صفت کاپیتان دسته بازی میکرد. بسیار یک بازیگر خوبی مرکزی میدان هم بود و خوب میداند که با دیگر دسته ها چگونه باید بازی رو بر راه ماند. و از لحاظ به میان آوردن وضعیت های گلزنی تیم ارتش برتری هم دارد. توبروی بازیگران میزبان خورشید تیمور جوریف پاس به کنار راست خورشید عبداللهیف فرصت هست و او باید کسی کمک کند پاس به جریمه‌گاه امکانیت برای آنها و تیری دروازه کمک میکند. وایسیدین سفارov ضربه زد. باز یک پرتاب دیگر ادامه حمله تیم ارتش کامران ابراهیموف پرتاب خیلی بلند میرود این دفعه. شیرزاد محمدیف میخواست توپ رو گیرد ولی موفق نشد. عزت‌الله روزیف خیلی فشاری زیاد حمله های خوب انجام دادن بازیگران تیم ارتش ولی موفق شده نتوانستند. خب یه باری دیگر میبینیم با اون امکانیتی که وحشیدین سفارov داشت واقعا هم ضربه خوب زد. برای دلیر عزیزов امکانیتی برگرداندن اون وجود نداشت ولی ضربه او با تیری دروازه رسید و برگشت. بهترین امکانیت گلزنی پرتابی یک بکلو رسولوف و سروخوجه یوسوپوف توپ رو داشته گرفت و زود حمله رو آغاز میکنه در زبانی تیم میزبان. المرودوف حالا میتواند حمله دسته ریگرتاز رو آغاز کند. پسیو به کنار عبدالخلیل بارانوف ارسال توپ به جریمه‌گاه و بلونگ جرارد این وضعیت رو رفع کرد. باسم بارانوف پاس به مرکز آرش شلدوری حکمت‌الله رسولوف بسیار خوب و پرتابی به جریمه‌گاه دسته ارتش کامران ابراهیموف. خیلی زیاد هر دو دسته میخواند به حمله روند و حساب بازی رو باز کنند. دومای حمله ریگرتاداس رسولوف محمدیف توپ رو از دست میدیم بازیگران ریگرتاداس و امکانیت ادامه دادن حمله برای آنها وجود نداشت. کامران ابراهیموف عزت‌الله روزیف بلونگ جرارد خیلی هم بلند و توپ باز به دست دلیر عزیزوف می رود. نظر به بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش فوتبالبازان ریگرتاداس گل‌های زیادتر زدند 5 گل زیادتر از این دسته دارند ولی 11 گل سر دادند بازیگران ریگرتاداس و گل‌های زیاد هم در بازی با فایسکان بود. چگونه ریگرتاداس در مقابل فایسکان با حساب کلون مغلوب شد این بسیار یک معمای جدی است که چگونه آنها امکان دادند فایسکان مقابل آنها امکانات خوبی گلزنی را استفاده برده توانست.
پلانکی رفت. دومای حمله تیم ارتش. فرصت برای خورشید عبداللایف. پاسیو با جانگاتن. فرصت برای جانگاتن و آفساید. اینجا حالت آفساید به خیلی گرفته می شود. شاید واقعا هم بله اینجا هم که آفساید هم هست، اما بسیار حالتی بحثناک هم هست. در حالت تکرار ما خوبتر دیدن نتوانستیم که واقعا هم جانگاتن در آفساید بود یا چیزی دیگر، یا در آفساید نبود، چون که آفساید از زمان پس دادن و حملگر به قید گرفته می شود. وقتی قلندرов. خب یک بار دیگر میبینیم. اینجا شاید آفساید نبود، بینه شاید بود شاید نبود، بسیار معما است. حتما ما در گزارش‌های بعدی حتی در برنامه 90 دقیقه این حالت رو حتما سنجیده میبریم که واقعا هم اینجا آفساید بود یا نه. ادامه حمله رگارتاداس. عبدالخالق بورونов. شورا دلمرودов. جانگاتن و عصبی می شود جانگاتن و با پای خود بازیگر رگارتاداس رو زد. اینجا شاید دوباره این لحظه رو ندید، ولی در واقع جانگاتن با پای خود زد آرش شلدوری رو. بیا توجه میکنیم. به هر صورت نرسیده است با فوتبال رگارتاداس. اگر میرسیدین میتوانید یک جزای بسیار سخت باشد برای حمله‌گری تیم ارتش. در هر حالت باید بازیگر با احساسات داده نشود، ولی هستن فوتبال‌بازانی که با احساسات داده میشود و این باعث میشود که اونها رو دوبار جزا میدهد، از میدان بیرون میکند. ولی باید این چیز رو می‌دانند. همه چیز از حالت روانی فوتبالبازان درک می‌دهد که چگونه مربیان از حالت در حالت روانی بازیگران رو نظارت میکنند. ولی رستم نورمتوف جانگاتن رو به نصیحت دعوت میکند و میفهماند که در صورت تکرار شدنی چنین عمل کرد حتما او رو آگاهی میدهد. خب ضربه جریمه‌ای برای فوتبالبازان تیم ارتش. در نزد توپ وایسیدین سفاروف بازیگر رقم 21 دقیقه 37 بازی است و تا انجام 8 دقیقه دیگر بکنم. حالا پرتاب و جریمه‌گاه اینجا چی شروع میشه؟ تو با دست بازیگر ارتش رسید یا رگارتاداس؟ جانگاتن کارگردان برای ما شما نشان میدهد. معلوم میشود که تو با دست جانگاتن رسیده است. اینجا بسیار نافهمو است. تو واقعا با دست فوتبال رگارتاداس رسید، ولی شاید از این پیشتر قاعده بازی ویران شد. ادامه حمله میزبانان. بورونов. محمدیف، ولی توپ رو از پای میگیرند بازیگران میزبان و این کار رو بسیار خوب انجام داد عزت روزیف. پس بختیار عظیموف خطا، اما تو برای بازیگران ارتش باعث بران میشود که اونها حمله را آغاز کنند از کنار میدان، ولی صورتی خورشید عبداللایف نمیرسد.
خب ولودالیر عزیزوف توپ رو از نزدیک دروازه با بازی می‌دارد. پرتو با مرکز عبدالخالی بورونوف، شهرت المرودوف، رسولوف. امکانیت ادامه دادن حمله بود از جانب فوتبالزن ریگارتاداس. تیمور جوراєв، Komron İbrahimov, Fatih Baland, توپ زنگ ریگارتاداس به مبارزه می‌برند و بختیار قلندرов موفق شد. از خط دفاعی کلوب مرکزی ورزش ارتش تا خط حمله با 4 پاس بازیگرانی تیم ارتش حمله را آغاز کردند و این بسیار کم است. البته در چمپیونات ما نیست دستاوی غیر از استقلال که بیشتر البته از لوزی داره کردن توپ شاید 12 14 15 پاس انجام میدهند، اما در دستاوی دیگر این چیز دیده نمیشه. ببینید همون پوزیشن بختیار قلندرов رو که بسیار خوب بود کامران میرزاخان 5 دقیقه دیگر باقی ماند. بیننده عزیز حساب شده نشده است. 0-0. Ergashev و اکنون به ژانگاتن کارت زرد نشان داده می شود و دوباره هم با او تاکید کرده بود که باید با چنین عملکردها راه ندهد، وگرنه دوباره با او آگاهی می‌دهد. این دفعه ژانگاتن با کارت زرد جزا داده شد. ببینیم بازیگری تیم ریگارتاداس رو از پای افتانید و دوباره در بازی امروز اولین بار در دقیقه 41 کارت زرد نشان داد و اون هم با حمله‌گری تیم میزبان. پرتوب بلندی بختیار قلندرов، امکانیت برای ریگارتاداس ولی عبدالخالی بورونوف با توپ نمیرسد. شهرت المرودوف چی بود اینجا؟ آفساید یا توپ از میدان بیرون شد اگر خطا نکنم. Komron میرزاخان حالا توپ را از اتوبوسی می‌دارد. این دفاعگر با آن که اهلین تورتیف سرمربی این دسته بود بیشتر در کرسی احتیاطی قرار می‌گرفت و با رفتن مربی قبلی و با وظیفه اجرا کننده تعیین شدن شمسین قاسمov باز امکان پیدا کرد که در خط حمایت در حیات اساسی بازی کند. دالیر عزیزوف مجبور می شود و پیش براید. حالا
Абдухалӣ Боронов, партоби саросимавори капитани дастаи Регарта даст. ҷомои ҳамлаи тими мизбон буд, вале боз ҳам футболбозони Регарта даст тӯбро гирифтанд. бештар моил ҳастанд бозингарони тими артиш барои анҷом додани ҳамла. Элмуродов, Доро Бергашев, Элмуродов, Бергашев ва тӯбро аз даст медиҳад. дақиқаи охирин дар нимаи аввали бозӣ миёни дастаҳои клуби марказӣ вардиши артиш аз Душанбе ва Регарта даст аз Турсунзода. Доро Бергашев, Шурад Элмуродов, як дақиқа илова карда мешавад ба нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои мазкур. идомаи ҳамлаи Регарта даст аз канори рости майдон. пас ва имконият бисёр хуб ҳам ҳаст, аммо бубинед дар хати ҳамла чандон муваффақ шуда наметавонанд футболбозони Регарта даст ва фишор ҳам хубтар аз ҷониби онҳо ҳоло анҷом намешавад. тӯб дар майдон. Комрони Мирзонажод, Комрони Мирзохон, Комрони Мирзонажод, вале тӯбро аз ӯ мегиранд футболбозони Регарта даст. Шурад Элмуродов ва паси ӯро хеле хуб дарёфт Иззат Рӯзиев. Комрон Иброҳимов, Тимур Ҷураев ва ҳамин нимаи аввал ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, бидуни гол 0-0 рақобати клуби марказӣ вардиши артиш ва Регарта даст. мо шуморо дар пеш қисми дуюми бозӣ интизор аст ва умедвор мешавем ки нимаи дуюм боз хубтару беҳтар мешавад.
چنین ترتیب ماشین ها رو شما در یگان بازی نمیبینید دوستان. نگاه کنید لند کروزر 300 لکسوس 570
خب بینندگان عزیز، قسم دومی بازی میانی دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و رگارتاداس آغاز می شود و تغییرات نخستین در حیطی دسته رگارتاداس در آغاز قسم دومی بازی فیروز قرایف تحت رقم 8 به میدان می آید و او در این قسم دومی رقابت عوض میکند حملگر نوریدین همراقولوف را و بسیار عجیب تغییراتی واقعا هم عجیب. اکنون میبینیم که رگارتاداس با کدام حملگر بازی میکنه. اصلا خود نوریدین همراقولوف حملگری مرکزی بود و شاید اندکی عبدالخلیق بورونوف با حمله میرود. اکنون در نقش حملگری مرکزی بازی خواهد کرد. شاید علیار اشورمامدов هم دید که با دو حملگر بازی کردن اونقدر نتیجه نداده ایستاده است. به این خاطر فیروز قرایف که در نقش نیمه‌محافظتگر بازی میکند، نیمه‌محافظتگری کنار حالا با میدان اومد و دستبندی کاپیتانی رو هم از عبدالخلیق بورونوف گرفت. در حیطی کلوب مرکزی ورزش ارتش با استثنای یک تغییراتی که در قسم اولی رقابت بود، بختیار چوریف بنابر سبب جراحت برداشتنش ترک میدان کرد و تیمور جوریف با میدان آمد. دیگر تغییرات در آغاز قسم دومی رقابت دیده نمی شود. خب بیایید با حیاتی دسته ها باری دیگر توجه میکنیم. تماشاگران عزیز، حیاتی دسته رگارتاداس رو برای شما معرفی خواهیم کرد در آغاز قسم دومی رقابت. در روزبان دلیر عزیزوف، حمایتگران مرکزی پرنس ارتور و بختیار قلندروف، داروبجان ارگاشوف از کنار چپ و حکمتلو رسولوف از کنار راست میدان، آرش شلدوری در مرکز، شیرزاد محمدیف، شهرت المرادوف و همچنین فریدون دولتوف. عبدالخلیق بورونوف در خط حمله بازی میکند و همراه او اینچنین نیمه‌محافظتگر دیگر فیروز قرایف که با جای نوریدین همراقولوف به میدان آمد. علیار اشورمامدов سرمربی دسته رگارتاداس. کلوب مرکزی ورزش ارتش خب در روزبان سوروخوجا یوسوپوف، حمایتگران مرکزی بلونگ جرارد، کامرون میرزاخان و عزتالله روزیف. سه دفاعگری مرکزی از کنارها کامرون ابراهیموف از راست و از چپ بختیار عظیموف. در مرکز میدان خورشید تیمور جوریف، کامرون میرزانژاد کاپیتان دسته، وایسیدین سفاروف و خورشید عبدالله. در خط حمله ژان گاتن است. شمس‌الدین قاسموف اجرا کننده وظیفه سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش است. دوباره بازی امروز هم رستم نورماتов بیننده عزیز و ما در یک حالت دیدیم در قسم اول که چگونه. خب البته این عیبی دوباره مرکز نیست، دوباره کنار گفت افساید در حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش، ولی در لحظه های تکرار اونجا چنین به نظر می رسد که ژان گاتن در افساید نبود. به هر صورت این حالتی بحثناکی هست. ما حتما در برنامه تحلیل 90 دقیقه اون رو پیگیر خواهیم بود بیننده‌های عزیز و ارجمند. خب با رستم نورماتов، فرهاد قورالов و اسلامجان خالقов کمک میکنند. هر دو از شهر دوشنبه هستند. اگر ما قسم اولی بازی رو تحلیل کنیم و ببینیم، امکانات تیم ارتش خیلی و خیلی زیاد بود. یک حمله که وایسیدین سفاروف داشت، ضربه او به تیری دروازه رسید. بعدا فرصت برای خورشید عبداللهیف بود، زمانی که ژان گاتن پاس داد او نتوانست ضربه زده. خود ژان گاتن هم امکانیت داشت و او حتی یک مرتبه دروازه دلیر عزیزوف رو رخنه کرد، اما بعدا معلوم شد که او از حالت افساید ضربه زده است و این حالت بحثناک هم شد. حالا با توپ فوتبالچی میزبان بلونگ جرارد امکانیت برای تیم میزبان. بختیار عظیموف توپ را نگاه می‌دارد. اندر یک دیگر بازی میکنن فوتبالچی کلوب مرکزی ورزش ارتش و توپ از پای بازیگری میزبان از میدان بیرون می شود. خب همچنین بازی های دیگر در این روز
сурат гирифта исудон аз ҷумла рақобати Куктош ва ҳамчунин Исхата бозӣ дар ноҳияи рӯдакӣ ҷараён дорад ҳамин ҳоло ва баъдан пагоҳ гуфтем се бозии дигар баргузор мешавад. Бозиҳои бисёр хуб ҳастанд аз ҷумла ҳосилу истиқлол дар ноҳияи Фархор аз нумраи бозии хубу диданӣ Файзкан Равшан ки ин бозӣ ҳам бозии андакумандак нест ва бозӣ дар ноҳияи рӯдакӣ баргузор мешудааст. хуб баъдан рақобати Хатлону Хуҷанд ки бозӣ дар варзишгоҳи марказӣ ё пахтакори шаҳри Бохтар баргузор мешавад. бисёр бозиҳои хуб ҳастанд. ҳамлаи навбати тими Регатадаз ва тӯб аз майдон берун мешавад. хуб зарбаи кунҷӣ Фирӯз Қараев дар назди тӯб имконият ҳаст. партоби баланди Фирӯз Қараев бубинед ки чӣ гуна фурсат дар оғози қисми дуюми рақобат дар дақиқаи 51-ум имконияти хуби голзаниро Шерзод Маҳамадиев истифода бурд, вале зарбаи задаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. як нафари дигар лозим буд ки ба тӯб расад ва ин вазъиятро рафъ кунад. идомаи ҳамла аз ҷониби Абдухалӣ Боронов, вале парту ба куҷо? Ба ки? Жангатен Шурат Элмуродов инҷо муқобили Жангатен Принс Артур қоидаи бозиро вайрон кардааст. як бархурди на чандон муваффақона бо иштироки ҳимоятгари марказии Регатадаз. хуб зарбаи ҷаримавиро мебинем. Вайсиддин Сафаров партоби баландиу ба ҷаримагоҳ, фурсат барои бозингарони Артиш ва довар ишора мекунад ки инҷо амалкарди нодуруст буд аз ҷониби бозингари тими Артиш. нофаҳмӣ миёни бозингарон. партоби Вайсиддин Сафаров дақиқаи 53-ими бозӣ. зарбаи Ҳикмат Расул ба марказ. Фирӯз Қараев дар ҳайати клуби маркази вардиш Артиш ҳам бозӣ кардааст. пас ба канори рост капитани дастаи Регатадаз партоби ӯ ба ҷаримагоҳ. идомаи ҳамлаи Регатадазро мебинем аз канори чап. Ораш Шелдорӣ зарбаи ӯ ва ту баландтар аз дарвоза Шерзод Маҳамадиев аст болотар берун мешавад. зарбаи баланди Шерзод Маҳамадиев. Рашелдорӣ зарбаи сохти ва бисёр зарбаи сахт буд аз ҷониби
легионер ایرانی دسته ریگارتا داست ولی سوروخوجا یوسفوف ضربه رو داشته میگیرد. روز جنوبی دروازه‌بان تیم ارتش در بازی گذشته هم خیلی خوب هنرنمایی کرد. ببینید از مرکز چگونه ضربه سخت اجرا میشود و متاسفانه در فوتبال ما چنین ضربه هایی که از راهی دور زده میشوند خیلی و خیلی کمتر به قید گرفته میشوند، به نظر میرسند. خب اینجا یک بازیگر ریگارتا داست که کلوب مرکزی ورزش ارتش کامرود میرزاخان آسیب گرفت. بختیار قلندرов پرتابی با جریمه‌گاه تیم میزبان شهرزاد محمدیев بسیار خوب در بازی امروزه شهرزاد محمدیев بازی کرده ایستاده است. حالا میتواند حمله رو ادامه دهد. ببینید توپ از میدان بیرون میشه. ادامه حمله ارتش. شوراد المرادов کناری چپ میدان آزادتر بود ولی پاس میدهد به عبدالخالق برونوف. در قفای شوراد المرادов هم دو نفر از بازیگران میزبان قرار داشتند. با این خاطر موفق شده نتوانست. حکمت رسولов قاعده بازی ویران کرده می شود. ادامه حمله تیم ارتش بالا یک ضربه سخت و چگونه تو با تیر دروازه میرسد. واقعا هم شاید فوتبالبازان اون گفته های ما رو الکی فهمیدند. ضربه بسیار سخت اجرا شد. اینجا دعوا می شود که گل بود اما ما لحظه تکرار رو انتظار می شویم. ضربه خورشید تیمور جورایف. این گل است بیننده عزیز، این گل است. و اینجا دعوا جانبی داور خیلی و خیلی زیاد می شود. بهترین امکانیت بود اگر گل باشد. این اشتباهی خیلی دغل داوران از جمله داوری کناری. ضربه واقعا هم عالی بود از جانب خورشید تیمور جورایف. قرایف و توپ از میدان بیرون می شود. خب بیاید بار دیگر میبینیم. خب گل است. من معذرت میپرسم از البته اون نفرانی که شاید اندیشه دیگر داشتن اما این گل است. اینجا یگان خیل من فکر میکنم شهر دادن شاید
ҳуҷҷат надорад. Тӯб аз дохили дарвоза берун шуд. Аз хати дарвоза дурун буд, берун шуд. дар як чашм зад. Одам аллакай ҳис мекунад ки тӯб аз дохили дарвоза берун гардид. ва мутаассифона чунин голи зебо ҳисоб карда нашуд. ва агар он ҳолати қабле ки дар ҳамлаи артиш буд, Жан Гатен ки қарор дошт дар ҳолати бозӣ, агар он ҳам ҳолати бозӣ бошад, офсайд набошад, ин бисёр иштибоҳои дахали доварон дар бозии имрӯз аст. Бинандаи азиз, идомаи ҳамлаи артиш. тӯб аз майдон берун намешавад, берун мешавад. ҳоло ҳамлаи навбатии футболбозони тими Регарта аст, вале ба Абдухалиб Боронов иҷоза дода намешавад. Принс Артур Белонг Джерард Сурохоҷа Юсупов идомаи ҳамлаи дастаи артиш. Шоло партоб фурсат ҳаст. Доро Бергашев Комрони Мирзонажод Жан Гатен хеле зиёд талош карда истодан футболбозони тими мизбон. Вайсиддин Сафаров ва қоидаи бозӣ инҷо вайрон шудааст. корти зард ба ҳимоятгари Регарта Дас. хуб, зарбаи ҷаримавӣ. инҷо Бахтиёр бубинед, зарбаи Хуршед Тимур Ҷураев. ту ба тири дарвоза мерасад. ой, асари нав мебинем ва ахалан дар рӯи хат нест, дар дохили дарвоза аст ту. ва бисёр афсус барои доварон ва барои тими мизбон ки чунин голи зеборо ҳисоб карда натавонистанд. Хуршед Тимур Ҷураев зарба зад аз масофаи дур. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ. партоби хеле баланд ва фурсат барои тими артиш, аммо тӯб берун гардид. ҳамла аз ҷониби бозингарони тими артиш. идомаи ҳамлаи тими артишро мебинем. Жан Гатен дақиқаи 64-уми бозӣ. партоб ба Жан Гатен буд. инҷо ҳам офсайд гирифт довари канор.
Жангатен. Васидин Сафаров. Шурад Элмуродов. ва бозингарони регат тасолу дар қисми дуюм ба истиснои ҳамон ҳамлае ки доштанду шеҳзод маҳамадиев зарба зад, вале инҷо ҳам офсайд набуд. бинандаи азиз, ба назарам хеле барвақт пас дода шуд. идомаи ҳамлаи регарта даст бенатиҷа ба поён мерасад. пас ба марказ Тимур Ҷураев дар ётаи ду нафар ин вазъиятро тавонист рафт кунад. Вайсидин Сафаров, Жангатен, вале Ораш Шелдорӣ муваффақ шуд. довар ишора мекунад ҳеҷ чиз нест, вале ин дуруст ҳам ҳаст. ҳамлаи навбати мизбонон аз канори рости майдон. партоба ҷаримагоҳ. бахтиёр Асимов, Комрони Мирзонажод, Тимур Ҷураев, партоби ба Жангатен. бисёр зарбаҳои хуб доштааст аз масофаи дур. бояд ҳоло ҳам имкон меёфт зарба мезад аз ҳамин масофа. Тимур Ҷураев шояд боз як вазъияти хуби дигар мешуд барои ӯ. ҳамлаи навбати футболбозони мизбон. Белон Ҷерард. имконият барои бозингарони тими мизбон. Белон Ҷерард вале каме тӯбро аз худ дуртар сар дод. ба ин хотир муваффақ шуда натавонист. ҳоло дар ҳайати тими мизбон бозингарӣ вазъ мешавад. бозингари рақами 74 омодагӣ дорад Асадбек Ҷӯрабекзода. канам барои онҳо як ҳамлагари дигар лозим аст. ва киро иваз мекунад? футболбози рақами 77 Хуршед Абдуллоевро. ин тағйироти дуюм дар клуби маркази вардиш артиш аст дар бозии имрӯза. думои ҳамларо мебинем. ҳоло Асадбек Ҷӯрабекзода. Ҳикмат Расулов. Қараев. Шурад Элмуродов. партоби хеле хубу баланд, аммо баланд буд. вале тӯб аз майдон берун нашудааст. бозингарони дигар тадас ҳоло мехоҳанд боз ҳамла кунанд. Элмуродов. Қараев. пас ба марказ. ирсоли тӯб ба канори чап. Доро Бергашев. ва як партоби дигар. ҳамлаи дастаи регарта даст идома мекунад. партоби хеле баланд ва зарбаи кунҷи аст барои онҳо. маълум мешавад ки зарбаи кунҷиро ҳамин ҳоло капитани даста Фирӯз Қараев иҷро хоҳад кард. партоби ба ҷаримагоҳ. фурсат ҳаст. партоби баланд зарба иҷро мешавад ва ин дафъа ки буд? Доро Бергашев. бо сар бисёр зарбаҳои хуб ҳам дорад.
маълум мешавад ки дар вазъиятҳои стандартӣ бозингарони дигар талас хеле фаъол ҳастанд. Аз ин пеш Шерзод Маҳаммадиев чунин имконият дошт. Ҳоло Худидоров Ҷон Эргашев касе ба ӯ халал эҷод карда ҳам натавонист дар ҳамин лаҳза. ҳамлаи бозингарони тими Артиш аз канори рост Хуршед Тимурҷураев партоби ба ҷаримагоҳ Шерзод Маҳаммадиев Фирӯз Қараев Шерзод Маҳаммадиев зуд гирифтанд футболбозони тими Артиш. Фишор ҳам нест аз ҷониби бозингарони Регартадас ва эҳсос ҳам намешавад. идомаи ҳамлаи тими Артиш ва бисёр як ҳамоҳангии хуб дар бозии футболбозони тими Артиш дида мешавад. Пасҳо рафтан ба ҳамла Ҷурабек Асадбек Ҷурабекзода, вале зарбаи ӯ хато рафт. бозингари ҷавони клуби марказии варзиши Артиш ки чанд лаҳза пештар вориди майдон шуд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Жангатен Тимурҷураев Комрони Мирзохон ва партоб ба суроғаи ноамиқ. хеле кам аз ҷониби ҳар даста зиёдтар пас анҷом мешавад. ва тасаввур кунед, ҳисоб кунед як даста чӣ қадар пас анҷом медиҳад. дар як амал кард, масалан то он ки ту ба дасти ҳариф ин паси якум аст ба ҳимоятгар ва аллакай паси дуюм ба ҳамла. зиёдтар дар футболи мо ҳамин гуна корҳо анҷом мешавад, махсусан аз ҷониби ҳимоятгарон. намедонам онҳо ба кадом хотир ин корҳоро анҷом медиҳанд, мураббиён чӣ гуна дастур медиҳанд. масалан баъзе аз мураббиён дар мусоҳибаи худ ишора мекунанд ки мо маҷбур мекунем бозингаронро ки бештар пасҳои заминӣ анҷом диҳанд ва махсусан ин аз ҷониби Амин Супонӣ сармураббии ҳосилот зиёдтар ба назар мерасад. ҳоло як вазъияти хавфнок дар назди дарвозаи Регартадас буд. Фирӯз Қараев аллакай дар паси шашуму ҳафтум футболбозон хо Регартадас бошад, хо тими Артиш тӯбро аз даст медиҳанд. ин бисёр нигаронкунанда аст бинандаи азиз.
این چیز زیبایی فوتبال را از بین میبرد. 16 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب شده نشده است. 0-0. پرتاب خیلی بلند. Судья Юсупов. Фирус Хараев. و حالا تو بازیگر در ابتدا سریگر توتال سیواز میشود. این حالا گفتیم بازی دستای کوکتاش و اسخات هم جریان دارد در نهایی رودکی و تیم اسخات با حساب 1-0 پیشرفت است در مقابل کوکتاش. خب عبدالله شریفов حالا به جای کامران ابراهیمov با میدان میاد، به جای حمایتگر. عبدالله شریفov خود محافظتگر است. محافظتگری کنار و باز نفر دیگر هم وارد میدان شد. شزو نیوجا درو کامرانی میزان نشد. دو بازیگری نوبت پوی در ایتی تیم ریگارتاداس تلاش دارند که به میدان در دقیقه بعدی وایسیدین سفاروف. ادامه حمله تیم ارتش عبدالله شریفов. پرتابی با جای مگاه فوتبالزن ریگارتاداس برطرف میکنند و مقصد فیروز خرایف. خب حالا ابراهیم زاکیروف و همچنین ارگاشوف با میدان میآیند. ارگاشوف با جای فریدون давлатов бозингери рақами 9, иброҳим зокиров ба ҷои абдухалил боронов. ҳаминҷо нергашов таҳти рақами 90 ва иброҳим зокиров таҳти рақами 19 бозӣ хоҳанд кард. ду бозингери ҷавонро ба майдон овард. دقیقه 78 بازی.
Артур. Paca capô! 10 دقیقه دیگر زیاد است. 10 دقیقه دیگر تو انجام وقت اساسی باقی مانده است. بیننده عزیز، بعد از این رقابت شما میتوانید بازی برای دریافت سوپر جام تاجیکستان را تماشا کنید با اشتراک دسته‌های سارو کمپانی دوشنبه و استقلالی دوشنبه. بختیار قلندرов. پیروز طرف پرتاب زمین اجرا می شود و امکانیت برای دیگر دست بود، اما امینجان ارگاشف قاعده بازی را ویران می کند. یک پرتاب خیلی بلند، بسیار امکانیت خوب بود برای صاحبان میدان. رقابت خیلی شدتی بلند دارد. امکانیت برای ریگرت دست شهرت المرادف، ضربه سختی او و تو با عزت روزیف میرسد و بر میگردد. شهرزاد محمدیف پاس به کنار المرادف، تو با از دست داد شهرزاد محمدیف. حمله دسته ریگرت دست به نتیجه به انجام رسید. اکنون عکس حمله تیمی ارتش رو میبینیم. شریفوف و تو رسیدن نتوانست. المرادف پرتابی او به جریمه‌گاه. بلان جرارد خیلی فعال است در خط حمایه. ضربه از مسافه دور و خطا. Suka, kata, vai, Yojam. Bravo, vai, Yojam, Suka. Suka, Ami bio. جمعه حمله مهمانان المرادف خیلی فعال است در مرکز. سولو فرصت برای ارگاشف. شهرزاد محمدیف پاس به کناری راست. قرایف ارسالی تو به جریمه‌گاه و تنها امینجان ارگاشف مبارزه برد، اما ضربه رو اجرا کردن نتوانست. وحیدالدین سفرов از کناری میدان گزارشی او امکانیت برای پاس دادن و ضربه زدن وجود دارد. باز هم سفرov پرینس ارتور خیلی خوب مبارزه برد. حمایتگری مرکزی ریگرت دست. ارسالی تو به کناری راست. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش عبدالله شریفov و ضربه کنجی. خب ضربه کنجی برای بازیگران میزبان. پرتاب خیلی بلند و تو بازیگران ریگرت دست رسیدن. شهرزاد محمدیف سرعت خیلی بلند دارد. ادامه حمله ریگرت دست رو میبینیم. امینجان ارگاشف ولی داور اشاره میکرد که او در افساید بود. بله اینجا در افساید بود فوتبالبازی ریگرت دست.
Комрони Мирзо Нажор. мисоли навбатӣ ба чаримагоҳи тими Регатадас. Фурсат барои футболбозони клуби марказии вардиш Артиш Ангатенд. ҳамла боз ҳам идома дорад. партоби навбатӣ ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ. 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст бинандои азиз. бисёр рақобати пурэҳсос, пурҳаяҷон, пуршиддат бо иштироки ин дастаҳо сурат гирифта шудааст. вазъияти стандарти навбатӣ барои соҳибони майдон ва зарба бо сар иҷро карда мешавад. аммо баландтар Белонг Ҷерард буд. хуб, Расул Файзов оло ба майдон меояд таҳти рақами 7 ва ӯ Шерзод Муҳаммадиевро иваз мекунад. باز یک امکاناتی دیگر برای شاگردان شمسین قاسیموف از طرف چپ میدان. بیت میبینیم پرتوبی خیلی بلند و تو بس میدان بیرون شد. چندان امکاناتی خوب نبود. خب دوباره چند دقیقه لو میکند با وقت اساسی رقابت تا حال معلوم نیست. رسول فایزوف مفیزتگری گرفت دست توپ را از دست داد ولی دوباره حالا توپ برگردانده میشود از جانب شهرت المرادوف. حکمت رسولوف پس به کنار چپ ابراهیم زوکیروف ارسال توپ به جریمه‌گاه دسته ارتش فیروز قرائف. هم دیگر نفهمی فوتبالبازان گرفتند ولی به هر صورت حمله ادامه میکنند. پرتوب نوبتی امکاناتی ضربه‌زنی از همین موقع هست. ضربه هم زده میشود ولی خیلی بلند، خیلی و خیلی بلند. حکمت‌الله رسولوف و اگر امتیاز بین این دسته ها تقسیم شود موقع تیم ها چگونه در جدول تغییر می‌یابد و گفتیم رگاتاداس 8 امتیاز دارد. تیم مذکور در زینه هفتم است و اگر با نتیجه مساوی جمع بست شد آنها 9 امتیاز به دست می‌آورند و موقع خود در همین زینه مستحکم می‌نمایند.
ва барои артиш ҳам ҳамин гуна танҳо як зина боло хоҳад рафт агар коктош ба бохт рӯбаро шавад. Партоби Расул Файзов ва ҷаримагоҳ ва туп берун карда мешавад. Як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то анҷоми вақти асосӣ. бинандаи азиз, дар лаҳзаҳои охирин футболбозони Дегартадас кӯшиш карда истоданд ки ҳамла кунанд ва фурсат пайдо намоянд. идомаи ҳамлаи дастаи Артеш. ҳоло Асадбек Ҷурабек зода аз канори чапи майдон ворид ҷаримагоҳи тими Дегартадас мешавад, аммо партобаш ба Жан Гатен нарасид ва Принс Артур дар зудтарин фурсат ин вазъиятро рафт кард. бахтиёр азимов, Байсиддин Сафаров, Фирӯз Қараев тӯбро гирифт аз футболбозони тими Артиш ва Жан Гатен бошад қоидаи бозиро вайрон кард муқобили капитани Дегартадас. ҳикматло Расулов 3 дақиқа илова шудааст ба вақти асосии рақобатовар. дар қисми аввал 1 дақиқа илова карда буд. ҳамлаи навбатии Дегартадас. Иброҳим Зокиров, Белонг Ҷерар дар муқобили Зокиров ва ниҳояти кор тӯбро гирифт легионери клуби марказии вардиш Артиш. партоби баландиу ба Жан Гатен, вале Принс Артур аз ҳамлагари тими мизбон пештар буд. ба ин хотир тӯбро гирифт ва ҳамлаи дастаи Дегартадас ҳоло оғоз мешавад. Расул Файзов, Фирӯз Қараев, Ҳикматло Расулов, Файзов ва дар ин лаҳза Ораш Шелдорӣ мавқеиятро аз даст дод. Шелдори Ораш, Доробҷон Эргашев, Зокиров, вале Зокиров дар офсайд будааст. бале Зокиров дар офсайд буд. 100% инҷо маълум буд ки ӯ дар офсайд қарор гирифт. Қараев. сонияҳои боқимонда ман фикр мекунам бисёр муҳим аст барои ҳар ду даста. Асадбек Ҷурабекзода. ҳоло Комруни Мирзонажод. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. Абдулло Шарифов. партоби ба ҷаримагоҳ ва имконият барои тими Артиш. ва бубинед ки чӣ гуна фурсат буд, аммо бозингари тими мизбон зарбаро ба самти дигар иҷро кард. ва вақтам бинандаи азиз ба анҷом расида истодааст. 0-0 бозӣ дастаҳо аст ва имтиёз миёни ин ду тим тақсим карда шуд. дақиқаи 94 рақобат ҳоло ҷараён дорад. خب کامران میرزاخان توپ رو از اوت با بازی خواهد در آورد. عبدالله شریفов.
توپ اکنون در اختیار گرتاد است و همین طرز صدای که دوباره از پایان رقابت دور نهمی چمپیونات مملکت میان این دسته ها درک میدهد. بازی با نتیجه مساوی 0-0 به انجام رسید و در همینجا ما بیننده عزیز نوبت رو با همکارمون گلروز خدا نظر زاده میدیم که سوپر جام کشور اوید به فوتبال رو برای شما شرح و توضیح خواهد داد. تا نشریه دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.